Mwireho abana, uyu munsi ngiye kubigisha amasaha ndetse n'ibihe bigize umunsi hamwe n'indamukanyo zigize umunsi. Iyo kano gashinge kanini kari kuri 12 aba ari saa sita, kaba kari kuri 1 akaba ari saa saba, kaba kari kuri 2 akaba ari saa 8, kaba kari kuri 3 akaba ari saa 9, kaba kari kuri 4 akaba ari saa 10, kaba kari kuri 5 akaba ari saa 11, kaba kari kuri 6 akaba ari saa 12, kaba kari kuri 7 akaba ari saa 1. None se aya masaha yandasigaye muzi ko bayita? Iyo kano gashinge kanini kari hamwe kuri aha, uwo namwe n'umukoro wanyu. Abana, ngiye kubereka noneho uburyo turamukanya n'uburyo dusezeranaho mu gihe cy'umunsi. Abana, mu gihe tubyutse turamukanya tuti mwaramutse. Ibyo tuvuga hagati ya saa 1 na saa 6. Hagati ya saa 6 na saa 12 tuvuga mwiriwe. Iyo tugiye gusezeranaho noneho tuvuga mwirirwe. Naho iyo dusezera tugiye kuryama tuvuga tuti muramukeho. Murabyibuka? Ngaho mujye muramukanya mutyo hamwe n'ababyeyi ndetse n'abagenzi banyu.